Efeso bi awolo icho enum keje klenklen kuku ke ashi kuku ni jinyumai enyo ke ekomi nyenyi atamola bi no hewole ni fia nyeheme ni kasio nyumo ake bi ni asumo ni nyenyi ayesuo momni tamobo ni Kristo hu sumowo ni ekele dienche ha yewo hewo ake ni keni ke afole ni ake hanyumo ni jioma kronle Shadramambo kenyage monuchumo fe lo he jo mole aka chinta tete yenyete tamobo ni samen kronkron na kaino aka chi he gbeji anuchumo ke kwa shia ya wiemo ke fe oyeli ni jinibi ni esa le tayenyete shimo nye da nyumoshi eja ake nye na anye liene ake adramambo loko lo he jo loko ni jiwon jalo begbe fanu ye Kristo kenyumo manche yelile nyaka ha muku ke wiemo ifonji mi shishu anyi eja ake niine ahiwo ni nyumo mnifu batu egbele bile anole ewole nyekenye ya akabo amehi eja ake sale dunjinye shiagbenele echomola yenuncholemni nyenyi atamola bi eja ake lale yibiji okpo ye papa femo ke jale ke anokwali femni nyeka nyekwa ninye nano ni sanu chole hi ninyeka chua dunu chumo ni wo ibile ko chinye ji ameshi eja ake nibi ni amefio ameteole eye hegbele ake achita tete shini fe ni ake lajio ameshile anale fan eja ake no fe no ni anale fan le lani no hewo ni eke oyi ache bumoni owole ni oteshikeje gbohi ate ni Kristo acho ahabu no hewole nyekwa ajogba ninye anyi enye ha ye tamome nile ni shimon tamo nile loyi me ni chuo amebe heni eja ake gbine binfonji no hewole nyeka fi anye heme ni be icho shimon nye yo ani ni jinu chole somo na nile ni nyeka tro adan nomni ni yaka jemba yole shimonye yimwa obon kemumole nyekenye awia esanku trai ke ijiemo lalai kemumon lalai amni nye la nye twa sanku yenye twi amni nye hanu chole nye da chenyumole shida yani mfia hiwo ewo nuncho Yesu Kristo gbe mni nye baba nye hishinye ha nyehi ye Kristo gbe ye shimomni keje kuku ni jinyumai enyo ke ashina agbe ngamen ke wumen nye yegba yele nye ba nye hishinye ha nye dienche nye wumele tamake nunchole nye fio nye ha eja ake wule jingale yicho tamoboni Kristo hunji asafole yicho nile non ji gomocho niji asafole iwala hiri lole shitamoboni asafule ba ehishi ha Kristo le aka no yele hu afe aha amewumele ye no fe no mi nye wumele nye suma nye ngame tamoboni Kristo hu sumo asafule ni ekele dienche ha ye ehewo kuni ekeheju ye numni ke wemwa chu ni ha efe kronkron kuni ngole damoshi ha le dienche ake anunya wasafu ni pako lo no kuyanko lo na kainoko be shimon efe kronkron ni shwamoko be le na kainsa ake wumehu asumo amengame tamu amedienche amebomochi moni sumo engale le dienche esumo eja ake moko enye ko le dienche lodan shimu elole ni hiole dododo tamobo ninu chole hie asafule eja ake egbomocho he ni juwo enehewo ninu ashi eche kenye ni ekpete engahi ni ameye nyole fe ame achomu helokomi temo sande ni chine minde miketuwa Kristo ka asafule shi ko nye hunye ye kome esa akenye temo femu asumenga tamole dienche kuningale ashi ewu hallelujah Efeso bi awolo icho ipa klenklen kuku jin ejwele bi ke follow
Nyebile nyebua nyefolo ele atwe ye nuncholemni eja kene ja wo ochekonye nuji klenklen kita ni hieshi wake kuni ahi ahabo ni oche yeshponleno ni nyechemele nyeka wanye bi amnila shimonye le ame ye nunchole chosimu ke ewemo ke chomo lemni ke yakuku niji enumo ke ashi nehu chujin ke nunchome nye chujin le nye bua nye helo befa nunchome le atwe ke gbeye shemo ke hikpopomo ke chuikron tamo ake nye minfe nye ha Kristo je ke hie ansomo tamo menita ogbeme ahi sale chitamo Kristo chujin ni jio amemusum amefio nyumosomo na ni ameke chuijro somo ake nunchole amesomo shije gbeme ni nyele ake mofe mole nyon jile jio ode jio no e papa ni efiole no henyomo we bana keje nunchole di ni nye nunchomele ni fi amena kan no ni nye fon amehegbe yewo ni nye le ake nye ke amefe ye nuncho ye nwen igbeme ahie kwemo kobe egbefa keje kuku ni ji nyoma ke ashi nyoma enyo nyoma tahu ni lefe na gbele minye mime nyehi awanye ye nunchole ke ehi wale nyemolemni nyewua nyoma tahu ni lefe koni nyenya bonsanga choile ananye damu eja ke je gbeme wakenale shimo wake onupa yeli ke hegbeyi ke jene ndun le milumele ke mumo fonji ni yo nweni ande yewole nye kolo anyumotahu ni lefe koni nyenye amena nye pe ye gbifon leno ni beni nye gbefe na ale nyenye shinye damo no hewole nye damo ashi ni nye ke anokwale afia nyehe ni nye wujale damale ni nye ke hejole sane papale awo nye naji no fe no mnile nye hiya imo ke yeli chendemni no nye ke anye mo fonde gamni bi ni chuole fe nye gbele ni nye ngwa yiwala here mo akeda de fai ke mu monklante ni jinyumo wimole ni nye ke sole mo ke fai pa mo fe asole abe febe e mu momni ni ne hewole nye sra ni nye kai da nye pa fai nye ha kronkron bi le fe kemi hu koni kemi gbele mi na ale ake wiemo awo mi na ni mi ke ka jaje sane papa le mi te mo sanile ni mi tuo ni ake bofo e koson ni ne nye pa fai koni ye ejaje molem ni le mawie ke eka bonisa ake mawie ke je kuku ni ji nyomai enyo ke ekume ke ashina agbe ngamo shiboni afe ni nyehunye leboni miyo ke ni mi tuole osumo nyemiti hiko ni ji sonlo anokwafu ye nunchole mnile agbanye fe eja ke ene no hewo mitune nyole boni afe ni nyele boni woyo ni hanye twi anyonyemi hejole ahanye mimele ke sumo ke hemo ke yeli ni jeche nyumole ke nuncho Yesu Kristo denle domo ke menfe ni sumo wo nuncho Yesu Kristo ke sumo ni se efole ahishi. Amen. Hallelujah.